social media mangcha zat khat le zat khat ki ka ki het hil na thei ki musi tu na thei seijing ke ya pang mimal hi han ki loi khom na hi han min pha thei ding in meitei lipun lamkai pramod sing le kangleipa kanba lup KKL ho vesuin han tin United Meitei Pangal Committee UMPC in Manipur Governor hi nga ngi na ananei na hi zan hi UMPC in Governor hi nga lekha thot na bol na achun pramod sing kiti pa hi social media adia Facebook account mangcha Meitei Pangal te demna kimuda kivetna na thei ho seijing ke ya panga hi ati achi sa kumpha bepsung adia WAQF Amendment Act 2025 dan aikichi pi zo wapat Meitei Pangal le zat dang ho ka kitu mo na ding thu a ha sei hle ati UMPC chun kangleipa kanba lup KKL kiloi khom na zong hin zat khat le zat khat ki ka kitu mo na thei thu social media ho a seijing ati son lekhan vian tup na ding thu ki sei dan in Meitei Pangal te chungchanga thudi lo thungai mo aphung jingin hitabonga digital mangcha KKL in thungai mo a seijing hin gamsunga chamna a hin su boi the a hi ji in hichi kiloi khom na hi phatia vetchil angai ati hitabonga India dan people ki a thu sei chatlo apang ho hi IPC IT ek noya godna pi dinga lomta a hi in tu chana don lowa ki koi hi phamwa ki sai ati na hi India dan BNS 2023 le BSA 2023 le Information Technology Act 2000 noya promote singchunga FIR bolding in ngi na anein chule social media Facebook dunga thusi kisei ho phata vian tu ma aum na ding in authority pan la ding a lom ho phata in pan la jing ho henati chule committee chun Meitei Pangal le Meitei ho ki ka chamna aum na ding pan la khom jing ding apoi modan jong ana sei be ki ni na hi NSCNIM lamkai lubu TH muiwa kumsom nga zowa apin nagam ukrul gama somdal khu ahung building a hi ama hung kholjin ding hi nagate movement di ta achi zomjing na akilangi akiti muiwa in lam ahung kile hi ami te ding in lungcho tho na le kumsom nga waljen ahung kilam kai naw gialdo na hidinga hi akiti ama in lam ahung kile ding hin Indo Naga ki ho cham na lama India government in ipilunggel anei ding hamtin political observer hon avel hijing uve jonga kiti Manipur boina ki patna chu kot thu na khat ji a hi in sakhoji a hi poitin Union Home Minister Amit Shah in ana sei na hi hichi boina hi a hi lo lama sei kan be ho achi theina diuwin hilcha na jong ananei na hi achi sa Friday ni khuwa Kerala gam Kochi muna Manorama News Conclave Kingdom holim a bol na achun milun Amit Shah chun Manipur sunga BJP in vai a hop sunga chun masanga ana khalo khop in chamna a in hinla kot khat thulu ji in hetman lo in buina ana so e ati BJP in kumgu vai a hin pu sungchun ban le strike khat cha jong ana pui thing noi galgu bol ho jong kisuthi ma hitan buina chu kot thutan khat ji do a hi ati ama na seibe na achun Congress in vai apu la ya chu Manipur sunga hi zat le nam chum ki ka ki buina jing aka akum le kum khat kum ni jian buina an jing a hi ati tu hin chamna tan gam sung hi angai banga hung ki le ding a hitayati milun Amit Shah chu na sei be na aki boy zat le nam te ni to ki ho khom na aki nei jing in tua aki doi pen hi chamna ding hi a hi in chamna ting labo aki hen nam te ni hi ki kan khom thei bep ding a hi chule gam sunga boina hi zat le nam ki ka a hi in
sakhoji a hipoi sakho min pha a kisu min sit loading a hi ati Home Minister Amit Shah in a seiben a chun government in atu pi pen chu gamsung kumkhoso na chamna a ding hi a hi in chamna to ka a kimo loading a hi ati Satudai wang khua kun rongmei actress le social influencer kungliang liu gangmei le ama pin na apa chu Zalian Rong United Front ZUF te in kona ananeu vinahi achi sa August 23 nia kona lekha MK Azona Kamei GSO1 Mina ki thot ki mu chun zanhi August 24 nia chu General Headquarter muna kungliang liu in social media ho a akivon dan chandan ho kiloi khom na in bol hi in tiagi na anei ho na sa lowa akoina ho hilchin dinga amale apin na apa ko na ananei wa hi hitabong numai chon lekhan kivon na le chan ho a militant so ahung ki kum na chunga ama supporter ho le mi pi hon alung phat mo nau jong ana phong do kinu na hi PMGSY noya maram le purul ki ka a lampi sim phat na dinga state government hi nga avel vela het sa na le team na ki nei chu na sa muwa ta ji in purul youth and student organization PYSO in sumaki pu do ovin lampi chu ana sim pan taw vin hi PYSO in tu phu na bol na chun hichi lampi sit le hoilo ji in mi pi hon ha sat na akito jing in adi ati asile adam mo ho emergency a pu le ding a hiting ama hoding in aha sadi sa ji ati atam zo lampi sit ji in a hen hon jong gari akitin dan ji ting bun la akun ason do in apang ji uwe ati maram purul lampi hi asile atan nala akisim loji in chu lai le tui aveji in gari hlei ho jong sit lonan aneji tai ti thu ki mu chen ana sei na hi achi sa phan ho a maram Phaibung Road Development Association Purul Union Purul Youth and Student Organization le Khoide Youth and Student Organization hon hichilam pi sim phat na ding a nge na ana nei jingu a hin la government le concerned department hon ana asa lo wa hi akiti maram purul lampi hi kum 2021 a anaki sima hitan 2022 a chu maintenance an ding a hi in hin la tu chana ima ki bollo lai a hi ati ahung lungding Manipur Assembly election 2027 masang in special intensive revision SIR Bolvintin National People Party in Center Government hinga het sa na ananei na hi Zanhia NPP National Vice President Yumnam Joy Kumar Manipur Deputy Chief Minister Lui in Infal West a Naurem Thong mona party office a holim a bol na achun achi sa Manipur Assembly election achun vote a vela tha vote hem chule electoral roll a amin chon ji uvin illegal immigrants honjong vote ana tha uvi ati inahi hisito hlona akit assembly election masanga Election Commission of India ECI in SIR hi achi pi na ding a tunia party ki ho khom na in pha ki sa hitayati tu le tua Manipur boina chunga holima bol na chun gala ki bol tu zat le namte ni hin ki ho khom na anejing anga ye tu nai cha thado in pi Manipur le meitei ki loi khom na ho in ki ho khom na anei bonga chu ki ho khom na a bol jing anga ye ati amana seibena chun I ham tia NPP to sot na no ya popular government ahung ki sim do thei ki ding le Manipur Democratic Alliance tia ki min voting a hi hitabonga government hung ki sim chun kum khoso na chamna a na ding a to gon anei ngai ding a hi ati Milun Joy Kumar chun BJP makai na no ya Manipur government in galatul anavian zo loji a ning kum phal hla a chu government a kun NPP in haina aneki ne hitayati
Supreme Court Judge Lui Kuren Joseph Makai Nanoya Facts Finding Team khat in Manipur boina chungchang chule Security Force on hichi boina sim na apan ala naw holding in Supreme Court Vetsui Nanoya Special Investigating Team SIT khat sim ding in the adai sa naw anaphong vinahi Judge Lui Tampi le head gil na nei ho kiloi khom na Independent People Tribunal on the ongoing ethnic conflicts in Manipur in thu hol gilna anei nawwa amudol asei nawwa chun propaganda le thungai lo kisei hon hichi buina hi anaso sa hi ati hichi phat sunga thunei vai ho ma panga hichi buina anaviang zo lo ho chunga jong gotna pi ding in jong nge na ananei vinahi hichi kiloi khom na hin buina umna district Bishampur, Sarachanpur, Kangpu pi le Sanapati ho vilna ananei vin buina to mi pi ho ahung gal jam ho nu naw chapang te asi ho anaki mu pi jingwa hi sule infal le delhi mu na ki ho khom na ananei jingwa hi akiti hichi kiloi khom na in tu phun a bol na a deidan a seina achun Supreme Court in State dang le Manipura kun Independent Officer tampi pan na thu holding SIT khat asim ding hichi SIT chun hlasia Supreme Court na het sa na anei jing ding a hiati sule hichi buina security personnel pan la ho chunga jong inquiry bolding a hi political lamkai state official thu sei hate speech ana sei ho jong gotna pi ding a hiati ama hon adei sa asei naw wachun thinghangama Manipur High Court bench khat jong koiding jong apangni na hi akiti achi sa August 7 apat 23 chanchun Sanapati District Police hon district chunga illegal immigrants le foreign mi document nei lowa khopiam ho holchil na le phochin na ananei win hi hichi to gon abol na wachun mi 3559 phochin na ananei un hichila achun ILP nei lo mi 296 mat do a hi in chule ILP phat ki chaya khopiam dan na lai mi 237 mat do an hi na hi pasal chapang akum thing nai lawa na tonga hung mi git mau ge na ku nin anakinung solin chule ILP nei lo hole ILP phat ki chai sa ho chu mau get ILP counter atha issue anaki bol pi tai tu chan hin gamdang mi illegal immigrants khat cha mat do a hinai pun kai hlang la non local ho chen na la National Highway to Maram Piran Road Tadubi Toloi Road le khole kho ke ka a chimat na lampi ho a hichimi khol chin phot chin na hi anaki bol jing hi Maram Piran Road na kun Sanapati District sunga illegal immigrants hung lut ho 24/7 a vetum a na ding in tamphung muna phone IRB a ke koitan chule ASP Sanapati ASM Zakir Additional ASP National Highway le official phabep in tamphung mun vilna ananayu vinahi hitabong mi phochin na hi malam ajong ki bol jom jing ding a hi anati